apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye bareng si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada dua ondel-ondel bocil nih lagi pamer kambing ame sapi. Nah lo dipamerin buat apaan ya? Pada penasaran ban teman-teman? Nih lihat aja nih videonya teman-teman. Makan yang banyak nyambe supaya badannya cepet gede, terus ntar bisa dijadiin kambing kurban. Apaan? Kambing begitu doang kagak bakalan bisa dijadiin kambing kurban. Kambing itu kan masih kecil nih, lihat kambing Aye tuh gede kan. Apaan sih kamu Jono? Enak aja bisa. Lagian cuma kambing kamu begitu doang mah, babe Aye juga punya nih. Malah jadi yang kambing aku daripada kambing kamu Jono. Kambing kamu mah gak ada apa-apanya, cemen. Dia punya lagi kambing kayak begitu yang lebih gede. Tapi nggak zaman kurban kambing. Sekarang mah kurban sapi. Lihat nih sapi babe Aye. Wow. Sapi cuma sapi gituan doang. Babe Aye juga punya. Tunggu nih. Nih dia nih sapi babe Aye. Gede juga pan. Lagian jangan suka pamer. Timbang sapi gitu doang. Kurban sapi mah nggak zaman. Nih babe Aye punya dinosaurus nih buat dikurbanin. Dinosaurus? Nggak mungkin. Mana ada zaman sekarang dinosaurus. Udah ngaku aja lah kalau kalah. Lagian kagak boleh pamer-pameran tahu. Iya deh iya. Aye ngaku. Babe Aye kagak punya dinosaurus. Iya maaf ye. Nah gitu dong. Kagak boleh pamer-pameran. Dosa tahu. Oh iya.